world si loi grosu America de lei ne kan bui wa kan man lei ne masi world asu mu wa pham la ba ai only hen ba kan affiliate ti hai si kan anu uning ba adu mi wa su le ba wa su dum loi ba ta ba ni adu si gi di ai yo si gi policy di ai wa as a human being I don't agree with that okay adu ga hoji Middle East hoji tori ba se wa mathang chat khre adu dagi tori ba hoji ki present context har di ai di Iran da moina opposition de riba party se ma se namdara ga to opposition lai party to man amuk panna ba honrak pane ko aduga hoji USA na hoji tawri ba si 1 billion ni per day da expenditure se 1 billion ne masi araiba akoi Sri Lanka gi matam da su India na nong expenditure 1 crore roji ko adu makhara lai aduga hoji ki aina yam sang ne haijening de USA gi law maker ne hoji tawri ba si illegal na tum hari dana moi lai pa ki mission na moi kasu Trump na tawri ba se he is a mad dog na hari to ne ba ma gi wakan se man tawri ba si world na ya ba na te ba world masama ki my country de to biatri ba ne ba mi ki sovereignty to bo Iran gi lejer sovereignty ma na ti thuai ga nen tawri ba wakan ji wa ba basically masi adu hoji tawri ba si psychological warfare ma yang kan chawi hoji isam jara de missile tori ba drone thadiri se nomai kamna ba di praja ma sen akoi infantry de kamna ba du ma khalam ne ko basically akoi drone ga si di karai de ta du no kari to to impact ma akoi psychologically karai de ta mi gen ba ma mi ona thamoi ni atham ba gi wakhan ne ba Trump gi foreign policy have tai foreign policy aran ba mu do ne ba mai thi ba su aina ahan ba dai jagre mai thi ba su ne na aina wafam te thamjage ngasi international gi geopolitics te leri ba se moina aina isamsan ma harba si se akoi America ga Soviet USSR ga super power nge ta moi gi kanu si military base Pakistan de wor me Pakistan ne ba si America na 100% support tor ba le ba ne ko ma de gi moina USS thugai ra matung da hoji America policy se hoji moina pa mi dio garcia han le ra Indian Ocean da moina hoji pa mai se Bangladesh ne ko dio ade Saint Martin Taiwan ga se moina China si no hoji world super power we benena China gi base da moina khar naksal pa me ba hoji China ne le ri ba sina Pakistan si mo ko yam close hoji le re China ga ade Maldives le re Sri Lanka le re Bangladesh le Myanmar si le re masina moi si akoi India si pura question laga adu moina le khre ba adu degi even India si so hoji USA ga akoi si yamna kano Modi ga yamna close ama hoji koi ri dana akoi gi policy se America gi so hongai bne ko aduga hoji world gi geopolitical yenga kadri USA hai bse UK gi younger brother of the same parents ku mane aduna 1950 degi any world gi any kind of foreign policy da USA ga UK ga dum pull up set bane moisi khaidok te bane ngasi so adum udi sini hana so dum ugre aduga handak Bangladesh te so ji kano Sheikh Hasina si topul tori ten my government to American haibiya te bane deep state ka tori ka to aduna hoji moi shifting ki tori aduga to bon Donald Trump ki hoji akoi bijo ni chai gre moi election na midterm de le September le haibse masigi ama mana akoi American citizen sida aina sumai tor de aina ngamni khone world I still I am very powerful like world I most powerful person ne gan uning bam suleram ba ya ba man hoji lanse manam isa cha den heta all of a sudden laitana magi wakhanduga ngangi bo waduga thabak onna taina base ati masuram ba ya aduga hoji moina haji hari dunina man hoji tawriba launch the world gi leader amachana country na ma support to bolite masi it is a correct step of the Donald Trump gi native correct step native ai nang sa haji gi betuni maduna handak wafam te thamjoke Iran gi alatra comment in lai hitabata Iran gi dupising harau gi harau phung to ki basit khangbi hopra masi phung aina ngasi section kharana moi de Iran da nupi se mi moi na thana ti na I ngasi ta je aduga mokoi chahi mangas mapun busura di nupi se luhungal le ko aduga moi gi relation che yam close relative mapa ga masan pi ga bodu mo longna hum ko pa moi gi marum da akoi gi sumba akoi gi mai ti sana ba chu le ti ai bati adu nupi ai si moi na
sagai jat ki ile leta port amu goinu bokumba atum khara yamna moida ill treatment world gi international day da hoji leriba akhoi equal rights equality ka leiba sidati masi Iran da isa chana da bam toi magi su khara extreme steps khara manu khara le maduna khara wrong chap pabung yamna controversial oiba poni ado aina zo ado adugi ngasai defend tawbagi poto ado ai tawroi aduga ngasai gi ado area do pabung kadai buk chumi natraga lale heba wahangam leibani na adugi te khidan khaidora kada ina pabung da question ko laksin ngase hojik ai khoi da take line ko hojik ngau na thoklei je oil varial amada $100 je 2022 gi mamang da piram bane for the first time adui matung da di Russian oil ji hongna yodhorap padagi haiba tare oil maman ji Russian pakan hongna yolap padagi di barrel amada maman ji 60 phawda handra almost ado hojik for the first time since 2022 ngasi oil maman je global oil price da to barrel amada $100 pire oh ya ponga ai hana sa speak do sina global oil price moment hengalak ba haibaje si UK gi prime minister stemmer na haibada masi Iran war gi impact mani na man haidogre Iran war jina ngasi manipur ta thawi man hengalak gi question la kadra gi question jine ba si na prithvi mu impact ko do energy price hengalak pa kare hebini madidi oil price na ne masi hengat masina every item da dum akoi domestic seasonary ba iban da thum do bo hengalani yes ko maram di akoi more so manipur da di akoi everything comes from outside aduna oil price hengat ba base akoi gi hana manipur city highly inflated area di am very kind of say sanjam na the Guwahati de lupa changa pi base manipur lising changa ne 3 times never aduna akoi manipur di am sok to ni highly inflation oi do ni aduna akoi oil price hengat ba si manipur di am sok to na le ba si da hena sok to ni ai Iran Israel gi war ji manipur masana thingu buding amde ab kamating pang jung amde to bo machine pe impact to di khoi manipur su so yogani garai bi Kenori dong laksege pabung gi sigi handaki le ba war ji reading se pabung go observation se kamai le pang yam samna ta ai yam samna hajarabda masigi USA na Iran da tori ba 73 years muk sure okay 73 years 1953 dai ni moina hojik interfere to lai se moina sahabu anu si Iran si mana overthrown to ba adi diplomatic ties USA ga Iran ga sidi Israel ga si machimna gumane always hauji Israel pikrabalam sina moina powerful loina yana bongna leiriba world moi sumba kaino shakti puliba sidi America backing ne si hotel leiriba si ya pikrabalam ni Israel si pikrabalam ne ko adu su moina kana su world leba chaukraba country sing si moina thoina usitabi wanate makoi gi intelligence adu degi makoi brains na ju moina adum akiba leite ko isam sam na si atomo mahiro hydrogen mom hydro naplam mom si Jews basically Israel litna aduna moigi adum kharab lay ko adu hantaki war si Middle East proxy war tori base it has been going on more than 80 years yes masi main ji brand si USA ne masina moisi world gi da hoji USA se world gi policemen en mon loye any country na makoi di hen badad makoi namdana ba hatu na ba lotion ba ta example of moina USSR chobe to mache thona dismantle tawri du ne aduna ai wafuna di hoji si moi concept si bo ai as a human being ai yaning de ba ai only gi hen ba yati akoi world da like ba country sing je akoi USA de gi hen ba yati si bo moi se kari no habi onita moi na world se big or small or bully do na thamya masi bully to di ba se ai di ai wakan su ya ya jening de moi na si Iraq were Iraq Iran ga lan tong na de moi ha ta kaino si adum Saddam Hussein gi Iraqi mission sangi aduga asonno de nata ba aso ko de lo senna gi mana apiku da kano support to ba aduga makhoi de hendore na handagi wapun sidai da Trump na khali ba se nuclear bomb yam program si yam chamna hoji Iran de lae ko missile yam ne develop to kre aduga missile singi ne USA da moi gi air striking si within the range laire moi missile singi na USA da la ga di moi gi la pak si kai ni moi khali wakan ji ba aduna makhoi de so ga da sing si International Atomic Energy Agency na moi si moi da yamna
highly enriched uranium lere harena uranium se lere habis moida kariguma moidi hengene khalagadi makhoi se adum destroy to ne phone ne ko ado makhoi ne khali bu khudimaksina atopa country da destruction lakani praja sumaina sigini khotkini moi ka su khande world ji loi grosu america de leine khanbu wa khanam leine machi world asi asu mu wa phamla ba ai only hen ba kana fi leite hai bisi kana no uning ba adu mi wor su le ba wor su dum loi bata bani adu sigi di ai yo sigi policy di ai wa as a human being I don't agree with that okay aduga hoji middle east da hoji tawri ba se war mathang mathang chatkre adudagi tawri ba hoji ki present context har di ai di iran da moina opposition da riba party se hoi ma se namdara ga to opposition lai party to man amuk panna ba honrak pane ko aduga hoji usa na hoji tawri ba si 1 billion ne per day da expenditure se 1 billion ne masi araiba akoi Sri Lanka gi matam da su India na nomi expenditure 1 crore rogi ko adu makhara lei aduga hojiki aina yam sang ne haijening de USA gi law maker ne hoji tori ba si illegal na tum hari dana moi lepa ki mi sing na moi kasu tram na tori se he is a mad dog na hari to ne ba ma gi wakhan se man tori ba si world na ya ba na te ba world masama ki my country de to byat ki bane ba mi ki sovereignty to bo Iran ki leje sovereignty man ati thuai ganin tori ba wakhan ji ba basically masi adu hoji tori ba si psychological warfare ma yang kana chawi hoji isam jara de missile tori ba drone thadiri se nomai kamna ba di praja ma se koi infantry de kamna ba dun ma khalam ne ba ko basically akoi drone ga si di karai de ta dun kari to dun impact ma akoi psychologically karai de ta mi kian ba ma mi ona thamoi ni atham gi wakhan ne ba adina hoji ki warfare si di aina ka sukhaide war da di kwai de maru ba se surprise sin we ba akoi ado warfare da akoi na enemy attack to buta man khanda bo wakhan do surprise sin most important loi ba akoi gi kind of way, akoi victory bigi. Pabung sida surprise is the most important move agadra. So the way the pabung na pasi interesting way singa sai ina tamu jo hangja am puzara ke. Ngasai ki pabung conventional warfare amada unconventional technique mayam sijina basi. Hoi akoi khare hena chokot pa handa bale ba for example hauji USA ga Iran gi yengna ma matam the US na yam hena superior way. In terms of kuchu kulai the way military magi drone da natraga missiles da magi compatibility khara le ga chu magi strength khara le jara ga chu USA ai jin di am thin advance way gram ne anyway da ada handak sijina unconventional tools jing je yam thagana re ba mamang da ekoi ki Taliban ga ngasagi USA ga 20 years ki lan ji da ngasagi sugumba unconventional tools me am technique me am Taliban sina giba Vietnam gi war da muka ekoi ki Vietnam singna America da unconventional oi war me am America sina war technique me am no modern technology me am sina ga jo si je pabung hadak amuka recently ekoi ki ya film me am sila sema ka ya film ji mathakta 3D painting to sanba adagi China na saba ekoi ki kai haitare kai no bubble kani to tank inflatable tank adagi then inflatable helicopter adi inflatable military jet adugi me ham ga thamjala kanda deceive to budo kamai jingi pabungse adu ne surprise ani se akoi World War II da operation Normandy nam le ko mokoi na ba where se akoi leitra ko obstacle se leitra ba adri da kamai to ki bu lanu budadi moi si ko si da akoi oli kaino do chai mo no kaino si awang ba akoi u gomba ka yung jala thamne ba lanu budadi madu ba where ni bomb ni khantoi ne akoi ado deception ne okay deception akoi si akoi war si better wish ne loksing hoji ki loksing ne isam jan haida hoji USA ki base ai haja Israel de moin lai de se America ki base sing se dari se country tara ne ba country tara si de Israel ne swai to rakne sorry Iran na thada rakne USA base moi surprise ne ba si moin khalut bo khalam ne ba moi de Iran sina USA ki base sing de man bomb thadari ba missile tori ba kari chori missile thadari ba drone thadari si ba surprise ne ba hoji ti USA sina khali bu khuti makse moi di am na mo khoi di hen ba lai termina khwai di hen na phari hai ba to adu di apam ma milu mai thi ba phai pi ba yai ha ba ko war city adu ma na tori ba city ki
yamna se even Vietnam da like mighty ki base America ki trop world ki matlab super power hoy bani makoi mighty ba ngamro to mighty ki to ne ba America han tak sa do mighty gani ko masi hekta akoi ishwar ki kainom su lai bani wailem su lai bani ko ngamina hita tum do bu ya ba ti ko adina hojiki si war si ai wakan di moina 자타를 입에 저희 humdra muk sukura bani na moina tak sum toraga mionda sum khujin chikba kind of disturb to bane ba how long they continue like this that is my kind of answer neba aduga hojik tor basi yengo moi chai si Trump 78 years sure adi Benjamin no Israel gi china 75 years sure ba ko ad lagi da ba 85 sure bane ba han sing angau han sing sina world se disturb to ki moi gi thinking gi kind of say moi capacity say beyond their imagination that late na moi angau ba 85 years suba adi Donald Trump akoi Trump ga 78 years sura bana yes ko moi chai de sung yeng che ba moi wa khan chi ga adi degi che kind of na su akoi international gi group ta su 70 din 80 box si manung that lai bani ha su they are not the best friend now ko an ngau ga imung wa go mani hoji tau de world gi family se an yam viral memes ne pabung da habi rise ai de pabung da thabi wo pham ji hadak yam viral oina mayam na haitare ai koi ki memes am ka moi ki chahi mayam se puthoga ai koi sigi an sigedor ba hayeng si tangai ba mayam sina prithvi se sumaina lan tho le ka ai e adu ne sabjana isu khanje ko imung amada halamana siru droba 78 years subaduna mana kari wakan yama fabadi kitang wakan do ma si my mind se pura chaira apne ba ko aduna ai wafam de hanti ki war si jo angau ba hansing na sinba lane nai do je ke wafam chaijare lusin je ke okay pamung yam no je thank you very much ai ong dong lak se ke phai ong de lak se ning ba je pamung world public opinion je hanadi United States semba na tang Israel semba narrative amada loina bai toromaga hojikna maduda contest torpase yaning de gana western world gi ma'am Spain na thogli ba kasai Belgium da thogi ba then public opinion de America manung da ekoi gi governor ma'am ma senator ma'am ma congressman ma'am ma ka thola ga se ekoi gi it's not ekoi gi American war na te sidi Israel fast policy ni gana tori ba siki global public opinion sida pung chai thore ise pa si kamai ying masi kanone Trump gi foreign policy haiptai foreign policy aran ba mu itoine ba mai thi ba su aina ahan ba dai jagre mai thi ba su oine na aina wafam te thamjage ngasi international gi geopolitics te leri ba se moina aina isamsan ma har ba si se akoi America ga Soviet USSR ga super power ngai ta moi gi kano si military base si Pakistan de wor me Pakistan ne ba si America na 100% support toruk ba le ba ne ko ma de gi moina USA se thugai ra matung da hoji America I policy se hoji moina pa mi dio Garcia han le ram Indian Ocean da moina hoji pa mai se Bangladesh ne ko dio ade Saint Martin Taiwan ga se moina China si na hoji world super power we bene China gi base da moina khar naksal pa me ba hoji China ne le ri ba sina Pakistan si mako yam close hoji le re China ga adi Maldives le re Sri Lanka le re Bangladesh le Myanmar si le re masina moi si akoi India si pura question laga adu moina le kre ba adi degi even India si so hoji USA ga akoi si yamna kanon Modi ga yamna close ama hoji koi ri dana akoi ki policy se America ki se hongai bane ko aduga hoji world gi geopolitics yenga kadri USA hai base UK gi younger brother of same parents ku mane aduna 1950 degi any world gi any kind of foreign policy da USA ga UK ga dum pull up set bane moisi haidok ta bane ngasi so adum udi sini hana so dum ugre aduga handak Bangladesh te so ji kano Sheikh Hasina si topul tori tin my government American haibia te bane deep state ka tori ka to aduna hoji mo shifting tori aduga to bon Donald Trump ki hoji akoi bijo ni chai gre mo election na midterm de le September le haibse masigi ama mana akoi American citizen sita aina sumai tor te aina ngamni khone world I still I am very powerful like world I most powerful person ne kan uning bam suleram ba ya ba man hoji lanche manam icha cha den heta all of a sudden later magi wakanduga nangi bo
waduga tabak onna taina base ati mashuaram bayai aduga hoji moina haji haridunina man hoji tawriba launch the world gi leader amachana country amna ma support to bolite machi it is a correct step of the Donald Trump gi nati correct step nati aina ngasa haji gi betuni maduna hantak wafam te thamjoke Iran gi alatra comment in lei hitabata Iran gi dupising harau gi harau phung ki bachi khangbi hopra machi phung aina ngasi section kharana moi de Iran da nupi se mi moina thana ti na I ngasi ta je aduga mokoi chahi mangas mapun busura di nupi se luhungal le ko aduga moi gi relation che yam close relative mapa ga masan pi ga bodum longna ham ko pa moi gi marum da akoi gi sumba akoi gi mai ti sana ba chu le ti ai bati adu nupi ai si moina sagai jak ti ile le ta por amu goi nu bokumba atum khara yam na moi de ill treatment world gi interested de da hoji le ba akoi gi equal rights equality ka le ba si ti masi Iran de sa chana da ba mu toi ma gi su khara extreme steps khara manu khara le maduna khara wrong pabung yamna controversial oiba poni ado aina zo ado adugi ngasa defend tawbagi poto ado ai tawroi aduga ngasa gi ado area do pabung kadai buk chumi natraga lale heba wahangam leibani adugi de khidan khaidora kanda aina pabung da question am laksening maje hojik aikoi da take line ko hojik ngona thokleise oil barrel amada $100 je 2022 gi mamang da piram bane for the first time adui matung di Russian oil ji hongna yodhora padagi hai batale oil maman ji Russian pajan hongna yola padagi di barrel amada maman ji 60 phawda handra almost ado hojik for the first time since 2022 ngasi oil maman je global oil price da to barrel amada $100 pire oh ya pung ga ai hana sa speak do si sina global oil price moment hengalak ba haibje si UK gi prime minister stemmer na haibada masi Iran war gi impact mani na man haidogre Iran war jina ngasi manipur ta thawi man hengalak gi question ba la kadra gi question jine ba ba si gi na prithvi mu de impact ko do energy price hengalak da kare hevini madudi oil price na ne masi hengat masina every item da dum akoi domestic seasonary ba iban da thum do bo hengalani yes ko maram di akoi more so manipur da di akoi everything comes from outside aduna oil price hang bai ba se akoi gi hana manipur city highly inflated area di am very kind of say sanjam na the Guwahati de lupa changma pi se manipur di lising changma ne 3 times never aduna akoi manipur di am sok to ni highly inflation oi to ni aduna akoi oil price hang ba si de manipur di am sok to na le ba si da hena sok to ni ai Iran Israel gi war ji manipur ma chana thingu buding amde ab kamating pang jung amde to bo machine pe impact to di manipur su so yo bani garai bi